Жукускай корот эдер таланнақ жыны бір сиргетім үстілер баға Жукускайга арт-бокстен сонун быстапка тірәхін ұтылында. Эдер жоғырдақ жыны бір сиргетім әртірәхін ұтылы бұдда сирораты көй қануға бар бірағылан тұрар тас тұту. Манна Екатерина Мосова ғырытта. Сонун сергех выставканы көрет ибиппитигер тута бияха маннык сана көтөн түһер. Бу түндүгө өлеһе суак ичитех тас тутуу элемети болбатак. Бу аяр мастерской. Эркин устатын тухары хартыскы тардылыбыт. Ол быгыр художниктар ураты үлелере. Эмеде кихи караган катыр жикти оңоктар. Бу барыта эдержон туз көрүүлере аяр ийилере. Арт бокс сонун выставка Жукускай коракка аан бастыгытын ыдылынна. Бу мероприятие тәлләр эдер таланнары то подикинер кинер поддержкалылга кинер бәбәлен кыта беселнер аны кенеке тандемга илгеннәргә. Маны кыталар простой народ, студентлар. Бик контактка поисковик тапыт. То есть кинер бәләр заявкаларын багалар би аны албирайды бут. 200-тен тақсы үле сорго чалгы красканан тырымныр атыттар үрөн кара өңүлен олақ философиятын кепсиллер. Сүр реализм мен сөбүлөр кайсыкам ген Даяна Данилова санатын арьер. Олаты эдер кихи туз толкуюн аяр жогорун жиң олоо кытта стимнен кумагы түһөрөр. Экономист болар багалах кыз сергелех алтон алтыс корпугар аяр үлетен бу саас билейиннерен турар. Гравтан жарыктанам нурхуйнан. Бу атак бу сюрреализм направление терроридовын. Аны олан бу кеннеке ханга хаятыман ол направлениені. Бәті туспааттарда влюбленный ден картина. Тетебетінен вселенная де. Анда чупа тоқтен. Кихи боллана таптатағана кихи издухатын таптақтақ. Арт-бокс выставка төһөдө бастыгытын ытлыннар, үгүс кихи сеңәритин ылла. Таланнақ эдержон үлелерин сорок картыскаға төһөрдем, кимере искусство сонун сүйрәнин ырытта. Арас творческий жоннор баллар өт, арас направление бар өт, бәвер туара хангана арыйдым. Интересный багайы. Мне больше всего нравятся рисунки, которые, не рисунки, а то, что они написали на холстах там, вон там вот, которые есть. Жордах эдержону бирде түмәртерәһин Россия, Арас регионугар үгөс керете тегин быспакка ытыллар. Оны иле хабанынан выставканы тириячилер бастан Жукускайга табылыннагына бүтүн республикага даганы сыллата көгөлән таланна гычаты сомоголур саналактар. Екатерина Мосова, Евгений Лугинов, Сахатливинте, Жукускай.